Kako da koristite platnu super karticu? Predstavljamo vam jedinstvene mogućnosti platne super kartice i kako da je na najbolji način koristite. Zahtev za platnu super karticu možete podneti lako u najbližoj Sberbank ekspozituri ili na jednoj od 26 odabranih lokacija Roda i Mercator prodavnica. U roku od 10 dana nakon odobrenja dobit ćete SMS obaveštenje da je vaša kartica spremna za preuzimanje. Platna super kartica vam pruža jedinstvene pogodnosti na tržištu, odloženo plaćanje do 45 dana ili kupovinu do 12 rata bez kamate i bez naknade u prodavnicama Idea, Roda, Mercator, Modiana, Intersport i Butik parfimerijama. Jednostavno je, na kasi prilikom plaćanja samo odaberite broj rata na koji želite da podelite iznos, minimalno 2, maksimalno 12. Sa platnom super karticom ostvarujete i značajnu uštedu za kupovinu u Mercator S prodavnicama. Potražite proizvode dodatno snižene sa oznakom uz platnu super karticu ili super karticu. Tako, na primjer, u Roda prodavnicama LCD televizor možete platiti do 12 rata bez kamate i naknade i još dodatno uštedeti ukoliko je proizvod snižen uz platnu super karticu. Još dodatnih popusta i pogodnosti na najpoznatije brendove potražite u prodavnicama Intersporta, Modijane i Butik parfimerijama. Platna super kartica je jedina platna kartica koja vam omogućava da na mestu kupovine ujedno i plaćate svoje mesečne račune za ovu karticu. Potražite specijalno označenu kasu ili infopult na jednoj od 30 odabranih lokacija Idea, Roda ili Mercator prodavnica i u svega nekoliko koraka izmirite svoj mesečni račun za platnu super karticu najkasnije do 15. svakog meseca. Platna super kartica. Svuda plaća, još više vraća.